ayang-ayang belas polosan ya mel weh gitunya ayang mel itu angket tos nikah bade disebat naon teh melna Bunda bunda umi ayang bebek mamski ayahnya tah bade naon sing aina orang meh tararang ya bade disebat naon teh mel teh ayang we lah tah gitunya rombongan gimana ya pemegat nanti yang Malangbong. Ya anu nekannya menangan sana mina Pepi sa Pepi Kurniawan dari Malangbong Jabrang dia nunjukan Salman gitu ya nunjukan pesan mobil kamera rombongan nungguin rombongan masih kelewatannya bantu seberapa mobil deh dua mobil deh lebih ya Neng nyerak mana Neng ya cantikan ibu nyerak tas ibu masih gak nyerak donat ya mah donat bolu Assalamualaikum sahabat Agus Baraya. Hari ini saya meliput pernikahan di kampung Babakan Duku, Desa Samana, rombongan dari Bandrek, Malangbong. Banyak punya. Terang bu. Kampung Babakan Duku.
julukan. Apa dia aku bersuara? Cantik kamu teh.
Udah di sini deh. Semoga pangitan di kali rombongan di calon panganten pamagat anu para sumping teras wae cali teras wae langgah anu tos disayogikan Busayibul Hajat. Semoga pangitan goyang kamu goyang. Seperti sampai dalam wajah. sesarahanana di kapali mana Ibu, ditampi di cekelan Ibu. Nah, Ibu. Aduh gitu nah, aduh Maju nuhun salib ditampik tadi. astaga. Nah, gitu. Lihat sini. Kali bingah kagiri giri. 1, 2. Bingar amar watas suka mengrupikannya Ya. di pangantenan istri. Siap, disimpan heula, disimpan heula di bawah. Kasiran. Sesalaman. Anu sakali dipangdan Sambil sumaga tinggal ka dia. di rombongan 1, calon 2. panganten pamaget anu nyandak sesahan teras wae di estafetkeun panginten anu bade dibantos panginten ku Iya, sip. keluargi di calon panganten istri atau lebih keluar atau sambil ngantosan oge panginten anu salajengna nyatana acara anu diantos-antos panginten apepi atau siap apepi terus emam teh aca atos ngeres atos atos pilih tacan pasien ya apepi atau tadi tos gempeur jika natanya anu dipanggil ku abdi panginten teras wae calik anu tos disayogikeun Gusti Belajar panginten di sebelah kiri pelaminan pangintennya anu kahiji panginten wali anu salajengna saksi di calon panganten pamagat nyatana Bapak Ustad Asep Abdullah anu salajengna panginten calon panganten pamagat nyata disantikeun angka beli di heula dipingit saminggu berarti terakhir pependak saminggu oh itu mah kira terakhir pependak sebulan terakhir sebulan tapi terakhir pependak sebulan dipingit nama seminggu gitu nah pernah nih ngasih teteh nge make up nah pernah iya bahasa priwet nah ini mah beda deh ini mah pakai sigar Sundaannya alhamdulillah APP nyumponan karena janji
hiji anu pasini subaya anu katunda anu alhamdulillah dina dinten Ahad kaping 1 Juni 2025 AA nyandak rombongan sadayana anu bade ngaistena teteh saha Meli Amelia sok disebat saha Mel sebatna panggilan sayang atuh panggilan sayang naon Mel banyak panggilan sayang abi we kakak mah ayang bebe Jarang jarang ayang si AA mah beres polosan ya Mel we gitunya ayang Mel teu angke tos nikah bade disebat naon teh Melna Bunda. Bunda, Umi, Ayang, Bebet, Mamski, ayahnya. Tah, bari naon sing ayeuna urang meh tararang ye. Bari disebat naon teh Mel teh? Ayang we lah. Tah, kitu nya. Bapak pangarsa punten. Ayang we lah cenah. Sakarep deui panginten. Ayang we lah teh. Bade ayah ka dia. Siap ah. Alhamdulillah APP mah tadi ningat dari Sony Aditya Makeup. Silakan untuk Teh Meli Amelia untuk segera ke sini melaju ke meja akad. Oke, APP siap ah? Siap. Dipingin nanti sebulan dan Teh Meli. Boleh Teh Meli agak maju sedikit ya Teh ke sini. Ke sini. Oke, untuk APP hitungan ketiga APP balik badan ya dan lihat inilah salon pengantin atau bojo calon bojo AA ya Teh Meli dengan sigar Sunda dengan make up buah karya dari Sony Aditya Makeup. Oke hitungan ketiga Ratu AA hari ini telah ada di depan APP. Siap AA? Oke. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Inilah Teh Meli Amelia. Cantik kan? Silakan untuk APP kesana AA jemput. Jangan terlalu dekat AA. Maju sedikit lagi AA. Stop AA. Silakan APP sama Teh Meli saling salaman, jangan lanjut. Dan untuk acara akad nikah hari ini, hormatan nikah hari ini yang akan dibantu RT Bapak RW-na, aparatur pemerintahan terutama Bapak Kepala Desa-na, kaum masyarakat toga agama sadayana tamu undang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la illallah wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. karena iya ya kampus ke Abdi kampus ke kamera untuk konten pas terima Abdi kan di soalnya kebagian jelas kan kualitas kesehatan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wijawi joka alama amarallahu azza wa jalla bi insyaa'in bi ma'rufin au tasbih bi ihsani. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Jang Pepi nikahkeun kaula anjeun ka anak tegas kaula anu wastana Meli Amelia kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Abdi nikah karena Meli binti Ahmad Tuliak kalayan mas kawin 15 gram dibayar kontan. Alhamdulillah.
Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati ajmain amin Allahumma amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa li sultani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam salatan kamilatan daiman tunjina bi ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al hadzal aqda sahihan mubarakan ma'suma Allahumma barakallahu laka wa baraka wa jama'a bainakuma bi khairin Allahumma alif bainahuma ulfatan daimah Allahumma alif bainahuma ulfatan daimah Allahumma alif wa sayyidatina Hawa radhiyallahu anha wa baina sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam wa sayyidatina Sarah radhiyallahu anha wa Kuno iya di tempat abdi mas kawin bojo abi anu ageng